kinyamakuru iwacu Kenya. Uyu munsi turi muri state ya Arizona aho abanyamurenge bose bateraniye kwamagana y'u Burundi ndetse na leta ya Congo bwicanyi bari gukorera abanyamurenge. Umwe mu badamu bitabiriye iki gikorwa ndagira ngo ubutumwa abantu bitabiriye iki gikorwa ndetse no mu masoko atandukanye. Umwe mu bagore b'abanyamurenge uyu munsi mu Minembwe harimo abagore b'abanyamurenge bashobora aho bari babayeho nabi kubera leta y'u Burundi ihetswe na leta ya Congo. Niki wabwira abantu bashigikiye kubaho kw'abanyamurenge ndetse bashigikiye n'ubwabo? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije. Turi hano ngo guhagarara ku bwoko bwacu cyangwa se abamama bagenzi banjye mu bibazo barimo barakura nabyo muri ino minsi. Abamama bari kubyarira hanze, abamama bari hanze, abamama babuze icyo bagaburira abana, abamama n'ababyeyi bose babuze uko babigenza kubera icyo gikorwa. Abantu basa nkaswe ndabizi neza ndashidikanya ko umunsi iyo biza kuba nanjye mpari nanjye byari kuba biri kubaho. So niyo mpamvu twese twahaguse abangana gutya, abana bacu n'abatware bacu n'abamama bacu twaje kwamagana ibiri kutuberaho. Ababyeyi bacu bari hariya baragowe babuze ubarengera. Turasaba kugira ngo please muduhereze amahoro, turekera abantu bacu bagire ibiryo, ababyeyi bagaburira abana, ababyeyi babona ibitaro, ababyeyi babona ubuzima bw'ibanze. Ibyo twaje kwamagana ku leta y'u Burundi na leta ya Congo baduhereza amahoro. Natwe turabakongomani, natwe turi n'abantu uretse n'icyo ngicyo umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho uko ashaka. wibaza kubera ibi ni byo abantu bahora bavuga, natwe turabivuga. Ntabwo ari ubwa mbere twamagana buno bwicanyi kubaho. Ni ubwoko bwacu, ni ibintu bapuranije kuva kera. Ibi ngibi turabizi neza mu mateka yacu, ari ababyeyi n'abasogokuruza bacu turabizi neza ko bagiye babica. Hari intambara nyinshi zabayeho, ntabwo ari ibintu bipanzwe ubu nyine. Uyu ni umugambi wa jenoside wapanzwe, urazwi, turabizi. Turabasaba kugira ngo bahagarare, barekere aho ngaho abantu bacunga amahoro. Yes, of course, ni ubwoko bwacu, kubera ubwoko bwacu ariko ababembe ntibavuga, abafurero ntibavuga, n'andi moko yose. Ariko abanyamurenge bonyine nibo bagiye barakwandura gusa bababohera aho ngaho. Nta kintu na kimwe bari kubona. Kubera iki? Turabaza Kisegeti, turabaza na perezida w'u Burundi aturekera abantu bacu babeho nk'uko abandi baturage babaho. Uhereye 1993 kugeza 2004 abarundi batangiye n'abanyamurenge. Uyu munsi bageze mu Minembwe. Ndagira ngo noneho bafite ubutumwa kubera ko ubwicanyi bwabo batangiye 1993 hari abanyamurenge bapfuye, 2004 hari abanyamurenge bapfuye. Bose bageze aho abanyamurenge nabo batuye mu buryo bashaka kurangiza igihugu hari ideoloji ya jenoside bakomeje igihugu bwabo. Ariko uyu munsi kuba abanyamurenge dusa mu butabera ariko leta y'u Burundi icumbikiye abasije mu gatumba ntibashe kumva aho baruka abanyamurenge. Ndagira ngo noneho tubashe gutanga ubutumwa kuri aba bantu bumva yuko leta y'u Burundi igomba kwitwaza yuko igiye gutanga umutekano ariko agisemu cyangwa iri kwica n'abantu. Nk'uko nari mvuze ntabwo ari ubwa mbere kandi nawe ubivuze neza. Kubera muri 1993 2004 abenshi bari hano ni abasavayivize muri 2004 nibo bari hano kuri uno munsi. Ibi ntabwo ari ubwa mbere leta y'u Burundi iri gukora bino bintu. Turabasabye, uretse ko turabizi neza ko atari abarundi bose babizi, ariko turasaba leta y'u Burundi ihagarikiraho. Kwanza ntibarasubiza n'ibibazo twababajije cyangwa se n'ubutabera twabasabye, biri aho ngaho none baracyakomeje kuvuga ngo ntibarabasatisfy. Ariko icyo dukeneye munsi aya masaha barekeraho Turashimiye cyane
turi hano nk'abamama cyangwa se ubwoko bwacu twateraniye hano muri Arizona. Icyo dusaba leta ya Amerika ifite ubushobozi bwo kuduhagarikira buriya bwicanyi. Hari ubwicanyi buri gukorerwa iwacu, abizi ko ibihugu by'amahanga bifite ubushobozi kuri biriya bihugu byacu. Uyu munsi bavuze ngo nimuhagarike ubwo bwicanyi byakunda, ariko ubu nyine baracecetse bose, UN iracecetse, ahandi hose haba ubwicanyi, ahandi hose haba intambara, tujya tubona abantu bagaragara bwa mbere ni UN, ariko iwacu nta UN ihagaragara, nta bufasha na bumwe bw'ibanze buhari. Abantu bacu bari kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, uretse urupfu rw'amasasu babicisha urupfu rwo kwicwa n'inzara. Barabafungira inzira zose, ntawe ujya mu isoko, ntawe uhaha, ntawe ugurisha, ikintu cyose cy'ubuzima bw'ibanze barakigufungiye. Nibahagarikira aho ngaho kutwica urupfu rumwe. Uyu munsi dufite abanyamurenge bagihakana yuko nta banyamurenge bari gupfa mu minembwe, ariko nanone tukaba tuzi neza ko ibiri kuba ku banyamurenge ni agashinyaguro bikora ku munyamurenge wese, ariko tuba cyafite abanyamurenge bamwe bibumbiye mu itsinda rihakana gupfa kwacu. Kugira ngo noneho bahe ubutumwa aba bantu bo nta bene wabo bafite mu minembwe, nta basaza babo, nta base babo bari mu minembwe, aba bahakana ko leta y'u Burundi iri gucunga umutekano iyo kuvuga ngo tuyamara. Navuga ngo nta bwoko butagira ibigoryi. Mu by'ukuri abo bantu ni abahahira inda zabo, barahawe amafaranga yo kwica bene wabo, ntibasigaza ntibarekera aho ngaho kunywa amaraso ya bene wabo. Niba bari gupfa tukaba dufite abantu bakiri kugambanira ubwoko bwacu, birababaje cyane. Dufite Ndayishimiye utatworoheye n'abarundi, ntacyo dupfa n'abarundi, nta ntambara twateje mu Burundi, noneho dufite na bene wacu babashigikiye. Abo ngabo rero bahawe amaraso yo kwica bene, bahawe amafaranga yo kwica yo kunywa amaraso ya bene wabo, nibarekera aho ngaho. Ni hahandi nidupfa nabo ntibazasigara ngo babe, bazapfa nabo tuzapfa. Akabazo ka nyuma nogira ngo mbaze mwene n'abandi bose muri Arizona tuzi ko turimo na community nini, ariko hari abantu bamwe kugeza uyu munsi bari mu mazu batitabiriye kino gikorwa. Abo tumwe mu rwego rw'irwana cyangwa se ibo bashyigikiye nababwira ngo nubwo baceceka nta kizatuma abanyamurenge badatabarwa. Tuzatabarwa kandi bitabaturutse. Nitugira amahoro bazayagira, nitutayagira nubwo baba bari mu mazu ndabizi ko nta mahoro bafite. Ndagira ngo uhere mikoro uriye ni ikintu cyagereye muri Arizona, ariko andi masiteti yari ku bantu bataragitangira, ndagira ngo tubabwire ko kuri andi masiteti ataratangira gukorwa bari kubigenda bikorwa. Hari abantu bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko bifite ubutaka, abandi nabo barasa n'abapfungura amafi cyangwa n'abagusa amazi, ariko ni urwego rwo gukora guheza abantu bari buze kugira muri iki gikorwa. Ubutumwa nabahereza kuvuga ngo wumve ko ari ibintu byabo, wumve ko ari abantu babo, wumve ko iyo baza kuba bari hariya wumve ko bari kuvuga ngo abafite akazi bahaguruke bagende bajye kwamagana buno bwicanyi burimo kubera ku bantu bacu. Urakoze cyane. Reka turase mu Rwanda hari abavuga ko ibikorwa by'ubutabazi akenshi bikorwa n'abagabo gusa, bavuga imisanzu abamama bagenzi banjye, mbereye ku bamama ba hano iwacu muri USA, ndabizi ko abamama dushoboye kugira icyo twakora. Kera twari tuzi ko imbaraga zo gukora ikintu cyose ziri mu bagabo, ariko natwe abamama twasanze dufite imbaraga kandi hari icyo twakora mu bwoko bwacu. Reka mbonereho gukangurira abamama iyo intambara ibaye nibo bagira ingaruka za mbere mbi kurusha abandi bose. Nibo bapfa nabi, babyarira ku misozi, babyara nta kintu bafite barya, uzi ko umubyeyi ubyaye aba akeneye ikintu cyo kumufasha n'ibyo kurya by'ibanze, ariko ibyo byose ntabyo bafite. Reka nsaba abamama muhaguruke, mureke guceceka, mumenye ko biriya bagenzi bacu bari gukorerwa, natwe tuba hariya nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, natwe nitwe biba biri kubaho. Ni ba mama, ni ba mushenge, ni ba mama wacu, ni babyara bacu bari gukorerwa biriya. Mureke rero twoye guceceka, ndabizi ko hari abantu benshi baceceka nkaho bitabareba, ariko twoye guceceka, nimuhaguruke turwane ku bwoko bwacu. Murakoze. Wabanza ukatangira utwibwira amazina yawe? Yes, amazina yanjye nitwa Opeshe Jimmy, nkaba ndi umunyamurenge. Yego. Watubwira impamvu yakuzanye hano kino gitondo hano muri Arizona? Yes, ikibazo cyanzanye ahangaha naje mu buryo bwo kwigaragambya, ariyo manifestation contre abarundi twe turi abakongomani bo muri Sud Kivu, turi abanyamurenge b'abatutsi, ariko twagize ikibazo
abarundi bagiranye amasezerano na leta ya Kongo, bisa nkaho leta ya Kongo yatugurishije ku barundi, bituma baza basidukana n'iyo nka kugira ngo baze base n'abaje kuturimbura. So twaje hano mu kubamagana, please batuvire iwacu kuko nta bufasha bwabo dukeneye, niyo mpamvu yatubirije ngaho. Okay, urakoze cyane. Ni iyihe message ushobora kubwira abakongomani cyangwa se abarundi bafatikanyije kwica abagore n'abana? Urabizi abagore n'abana gahunda yabo ni ukugaburira imiryango no kwita ku bana no kumekinga sure ko ingo zimeze neza. Ni iyihe message ushobora kubabwira kuri uyu munsi? Okay, message nshobora kubahereza no babwira ngo buriya iyo ushaka kurimbura abantu, ushaka gukoresha ubutware ufite, haba hariho n'Imana ibiri hejuru ya byose, kuko barashobora kwibwira yuko bashobora kuturimbura, ariko nizera yuko nta wamara ubwoko niyo bagira gute. Uyu munsi turi kubiyama ku kanwa dukoresheje social media kugira ngo tubiyame, ariko nibatumva ndibaza neza yuko hari inkoni y'Imana izaba kubita, kandi bizaba ingaruka nyinshi ndibaza ko ziri kuri bo. Urakoze cyane. Akabazo ka nyuma, ni iyihe message watanga ku bantu batemera yuko hari ubwicanyi hari iwacu Minembwe, abantu bari gupfa, abana bari gupfa, abamama bazira akarengane? Ni iyihe message waba bene wacu n'abandi batari bene wacu ariko bumva yuko ubwo bwicanyi butahaba? Icyo kibazo ni cyiza cyane, ikibazo ni cyiza cyane. Turatangazwa na bene wacu, dufite aduyi w'umukongomani mugenzi wacu, tukagira umurundi nk'umuhaliye w'umukongomani baje gufatikanya, ariko noneho dufite ikindi kibazo. Dufite abantu bacu bahagurutse birengagiza impfu turimo kwicwa n'abo bantu bacu, ahubwo abo bantu bacu nibo bantu batugoye. Abandi bo twanamenya n'uburyo tubirinda, buryo umwanzi mubi n'umwanzi ukurimo. Dufite icyo kibazo cy'abanzi bacu batuvukamo, tukagira n'ikibazo cy'abanzi bacu baduhagurukiye bashaka kumena amaraso y'umututsi. Ariko icyo nababwira cyo, buriya ngo inkoni ikubise mukeba wayirenza urugo, kandi icyo bagomba kumenya nuko ibibazo, ndibuka neza ko leta General Fund Makanika yaravuze ngo ababyirengagiza ibibazo duhura nabyo, ingaruka nini nyamukuru nibo izagarukaho. Turimo kubibona, barimo guhembwa, amasunzu barimo guhembwa, n'abandi barimo guhembwa. Turizera neza yuko ibihembo bya buri muntu bizamugeraho kandi bikurikiranye n'ibyo yakoze. Urakoze cyane. Stop drones! Stop drones! Stop killing our people! We are here to tell the nation. Stop genocide. We need justice. We need peace. We need justice. Our people have been killed. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Tutsi. We need freedom. We need freedom. We need to be free. We need to be free. We are tired of your lies, ISIS. We are tired of your lies, We are tired of your silence. We are tired of your silence. We are tired of your silence. Please act. On behalf of the youth in the USA, to the youth in Minembwe, we love you, we'll fight for you, and we'll keep fighting for you until you get justice. To the children of Minembwe, we love you,
fight for you until you get justice. Muchinda mwalelo ndiso kwakule tabakungumani bantu bati basomba mukasai bakwabo ni president wetu Chilombo Chisekedi tujimwambeu tujibatila mwaji mwaji kujetu tujibatila mwaji kwa batatu wetu batatu mukaji bamase kikala wewe uji muntu mululu zambi mukuteka kuchitulu anu wewe ushala koko muleji wakulela bantu ba kuchitulu anu shebe ya chana bibi kumbala nasha uji wakutushikushebe ya bantu bajukumaneko kaiwene wakushebe ya bantu bofa nitupingana kumbe bantu babafunda nitupingana wewe mukaba tushebe muna nantuwi 1998 kaji tuchitiko naligina bisafara batunyoka na Kongo nayo yoka modala biso balo baka bangala moto ako balisa moninga azambi biso bos nyoso toza bana na Kongo ekoki soki booboma biso bokanisa kaka tokosila te tala bato baofanda na poto botala bango Congolais botala bango toza bakongolais lukula bino botika sikoyo kobomba bandeko na biso bazamba papa na biso bazamba maseba na biso bazamba koko na biso tokotika te ata okoboma eloko moko ekosalama te eske okanisa batu oyo batikali tala bana bakei kotanga te tala bamama batiki kosala tala bapapa batiki business na bango badila na bamama na bango okanisa ndenge nini osala otikala na kimia tolingi president na Burundi te ya solo soko oza na makasi okende kwebisa president na paye mosusu zambe na ngai president na mboka mosusu soki ekoma na bato na yo to opesa bato nyonso bandeko na biso toyebisa bino bakongole toza bakongole lukula bino botika kokoma biso soki boza na makasi mpona nini bokende kozwa nani gouvernement na Burundi po baboma bamama na biso toza na ground transportation te toza na ground sky transportation boboma bamama na nzala boboma bamama soki bakoza na savo te kaka nzambe alimbisa bino ekoki totikala na kimia tolingi bino tokozonga mukolo mususu nzambe apamboli. It is not over. Let's not give up. We have our people back home dying. People are being killed in Minembwe, drones all over the place. We need to keep fighting. Let's keep fighting until we get justice. Do not get tired. It's not today. Let me call out all the other states who have not done so to do so as we told them to do so. Please don't ask for permissions at your local state. Get your permit to do your manifestation and do it as soon as you can. Do not give up until we get justice that we deserve. Our people need justice. They deserve justice.